どうぞ召し上がってください。こういう魚は日本で食べますか？日本で食べますよ、魚は食べるけど、凍ったのは食べない。Японияға балығы хейбі толғына маран бұл манық тоңмут балығы мен әк сетчевет соқ. Қанық балығы хейлері? Дойы сакана Нихонде таберіндіз ка? Японияға сашими ден білі манық сикей балығы бұға маранар хейлі. Нахашо един. Хорошо един. Доқа майгендері? この魚はどういう魚に似てるんですか？日本の魚に。あんまり似てる魚ないけど、これはこんな大きい魚だから。でも川魚でしょ？日本はほとんど海の魚。Бияға маннык Японияға бұл балықтарға марыныр балық соқ. Бияне үкшін барыта мора балыға. Олихин балағына тоқ маннык балықтар бияға оқтар Японияға. Отоманна кәлләхетне төһө жасайдык манаха каспыгыты. Сахане ярашта токи не, чумон суру кото арун деска кою рыбео. Заказ тут, хивит заказ там. Олох әлбәхтек сырая. Отоона сахахыттан тугу ордорон хөбүлән хиллери бу балыктан дураты. Кою кота сагана игай не сахарёри о нани о ски деска? Мин бола манна сахарер каллахбина убаха этин сөбүлән хибин. 日本はあまり馬食べないんですよ。Японияга опсайнан те менак убахатин себеттер. 佐賀の子馬は柔らかいでしょ。Бу сахарин убахатын нете ынырык сымнагас. それで佐賀の子馬もこう冷凍でこうスライスして食べるとね結構美味しいです。Бу убахатын тоңмуту быхагына манык быстылы сир нахаминес. Отоопсайнан бу хаха хиригер бу манык ресторандар кеген кухнятын тоқтиханыгыты ордуг европейской ду, бу национальный биллерду барыта барду. То сахано ресторанно рёри о мешегару токи ни кою дою рёри га ii desu ka? Кото сахано рёри ва дou desu ka? Европа фуд desu ka? 独特な現地の料理ですか？やっぱり佐賀はね独特ですよ。でもね韓国と比べると何を頼んでいいかわからないからそういうなんていうかなモデルねできれば写真が欲しいんだよね。То есть были сахарин кухня-то уникальный. Европейский да атында болбатах. Олгынан маран холубur туристер манна каллахтарына сахарин ахылгын билбеп боламнар. Кинелерге боллагына картыскалах быхарын адалбах. Были туох ахылыга игинден. Очоғына боллагына оны хадере маннык модельный курдук были сет меню деби курдук оннук надо. 僕は日本人だからメニューに日本語書いてればいいけどね、そこまでは求めないけど、やっぱり写真と英語がついてればね、大体みんなもっといろいろ頼みますよ。Были, мен, конечно, японец боларын быгытнан японскайды суруллубут меню бара бите болар астыны метегинан маран, олгынан оннука лытьер ырхан болади. Олихин боллагына те картыскалах, онна английскайды хуруктах меню бара болар, очоғны жоннор элбеги арахынай закастетлер. Тыгын дарханга болған. Тыгын дарханないですか？ないです。でもね、メニューにね、Истиметтергер кырдыга текадир. メニューに佐賀に来たらこれを食べてくださいとかね、そういうのがあるとみんな食べるんです。Онна боли меню ихигер бу ахылыгы булгуччу амсаяктах тустахыт маны бахалыста ылаңыт сеңден суруллубут бар боллагына очоғны бола туристер оннугу көрдөктөрүнө оннугу жакастандар амсаятлер. 僕はねしょっちゅう佐賀に来るから知ってるけど、初めて来た観光客は何を頼んでいいかわからないんだ。Холу мин болана сахарер әлбәттек сылжыр боламын. Мин болагана ханнык ахылык барын исейтен билебин. Онтан болагана бастан сахарер калбит кихи ханнык ахылык манна саха кухнятыгар барын билбеп болан тугу закастырын мунаксыят. Сеп. Бу китте итавта. Да, токуда санка. Кихи бу куорат онна ты условията төһөратылага таргаханда төһөрдилер төһө онна бу маннык коракка петтер условия бар иди гойду.
とあなたは今回遠いソンタールまで行ってきたので、だけどユクツクの市とソンタール村を比べたらいかがですか。とこういうユクツクみたいな環境はあるかどうかちょっと聞きしたいです。Туристтерин тирехилгилер барды. と観光客に面白いものがあるんですか向こうで。ないです。こもよへんウルハンソ。ここはやっぱりだいぶ都会なんですけど、スンタールの方は本当にもう田舎の集落っていうのが素朴な田舎の小さな村っていう感じ。Бу жокускай боллагына сайдылах коракка марыныр. Онтон боллагына сунтар күн бүйүнгөдлү хомойо гейна агастык аттакка хомойо гейин боллагына күн бүйүнгөдлү жиңнах олох тыаннан турар. Онон туристин тирехилгири хотчого. というのは観光客に興味あるところがそんなにないという意味で。そうですね。まあ夏であれば大草原みたいなところがあるから、そこでみんなでなんだバーベキューとかそういうのができる環境はあるけれども、冬はやっぱりちょっと娯楽の施設もないし、レストランもほとんどないし。Өз үлі сайын әбіті болылар. Оны айылғата наға кәретін білемін сұнтарға. Олын ол кен айылға бұғығар көк от ортотугар қолыр шашлы кейін бұғаран айылға сыняныры тәрие қайын. Онта күйін болағына етіне құлақаны қанна да барар сирхоқ. Олын болағына құмайо ғайын етіне барар да кей ағайық күрдіктер сұнтарға бәдігер. Отуурсенен бу хака хереркелерге ди күн тымныны жон омуктар ордуген тирехилгилерди. Тук ахи ханагатырнаданы бу туризм хайыннара тугар имне күн. То私が最近認識知るようになったのは外国人に対してサハの寒さが非常に興味深いんですよね。だから何をすればサハの寒さを味わうために人をこちらに来るようにしたらいいですか。何をしたらいいですか。何をって言えばやっぱり、マイナス50度60度の世界っていうみんな想像がつかないんですよ。だから一度来てみたいんだね、そういう好奇心持ってるから、その好奇心をねちょっと説明つけたりね持ってきます、呼びかけてれば。То есть бұл андойдуга сақа әрігер минус 5 минус 6 градус тымны болары білдер. Олихин болағына жоннор болағына бұл манны кайылғаға сылжыбатақ боланлар. Кенілер болағына кәлен көріқтерін бағаралар. Әтті. Оны болағына ол көріқтерін бағарар жоңға қайдағар бұл манна қайдақ кәлеққасының бары нада бұғылақ. То есть әлбәқ біле сақа әрін туғынан кәпсән деп күндік. 例えばねマイナス60度の世界でね10分間散歩してみましょうよとかね、そうすると好奇心持ってくるんですよ。Қолыр болағына минус 6 градустақ тымныға 10 минуте тағыржа қамыққа ден. Қолыр үңірі. Очығына болағына қайда өте болар ден интерьерген жон кәлеті ден. 日本人の人はマイナス50度60度のところは本当に10分もね歩けるのかって知らないから、そうやって興味をね与えれば持ってくるんですよ。Біле японистер минус 5 ден қайдаған ұлық білбеттер болады. Оны ол минус 5 градусқа қайдақ кей қамарын үме білбеттер болады. Олейін болағына онығы еттіқтеріне наоборот интерес өскен қайдары бору боланықтарын мағарықтарын сен дейді. Условия бар дияны ұтты қолы бір хатыр жүгістегі? だけど観光客に関して環境はできてるんですか横津市で。もうでもだいぶできてると思います。でもね、бұлырға қолатыққа бұдан тұпсы өттер。問題もたくさんありますよ。Мұдай бұ? 問題はол ғына маран өші дағаны кейі бұхарылықтақ бұпырос әлбәқ дейді. 一番大事なのはね、一番最初来た時のイメージなんでしょ。その一番最初のイメージがね、飛行場のイミグレーションでしょ。あれが長いんですよ。Қолыр бағына дойдуға кейі кәлләғына бастықы впечатление тахамай күстәқ болар де. Оны бала бейеға манна сақа әрігер жүгіскеге жон кәлләғына бастан ұтайты пограничный контроль. Пограничный контроль үнірі көр барар де. Олейін болағына сразу онлық впечатление қалалар. 僕見てるとね、僕たちは外国人だけど、ロシア人の人も長いんだよね。なんで
ロシア人の人が長いかわからないんだよね。Оны тер отым холур мин бана омук балам дидер. Оны мин көрдөх менә бача омуктар ухатыннар дагыны. Тогон тон бәйләрин же Россия жоннурун мен наха өркөрөлөр идер. 日本だとね、日本人がね、帰ってきたら10秒。Япония сөтөннөр боллагына паспортный контроль 10 секунд дидер. Японияска. これね、最初の人たちあそこがね、最初のイメージだから。Onun da ki bastan kelbit bastıkı впечатление та ол дир. Се, тере 10 минута та жахама таксы кайын очо. Ja 10分間外で散歩しましょう。いいですよ。